নমস্কাৰ সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এছ কে এডুকেশ্যন চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু পঢ়া শুনা কৰি আছে। যিহেতু আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি যিহেতু গৰমৰ বন্ধ উপলক্ষে গৰম বন্ধ পাইছেহি, গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত যিহেতু 2025 চনত এই বৰ্ষতে হৈ যোৱা মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সাম HSLC 2025ৰ যিহেতু হিন্দী প্ৰশ্ন কাকতখন, সেই প্ৰশ্ন কাকতখনত কি আহিছিল বাৰু, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল, সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় কিবা এটা অনুমান এটা কৰিব পাৰিব। যিহেতু এবাৰ 2026 বৰ্ষলৈ দিবলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাজু হৈ আছে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি, কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ইয়াতে। আৰু মই অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি থৈছোঁ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন, যিহেতু কি গ্ৰামাৰ আহিছিলে, এই ব্যাকৰণ সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ লিখি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব মোৰ চেনেলটোতেই। গতিকে দেখিছে নহয় পদত্ৰয়। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে একে লেঠাৰি তেনেকৈ কুৱেশ্যন গোটেইখিনি দিছোঁ বুলি আপোনালোকে নাভাবিব। মই কুৱেশ্যনটো কিছু মাজৰ পৰাহে দিছোঁ, যিহেতু প্ৰশ্ন কাকতখনত সেই তেনেধৰণৰে আহিছিলে আৰু মই সেই প্ৰশ্নটোক ছল্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া হৈছে পদত্ৰয়, ইয়াৰ পৰা আহিছিল দেই HSLC 2025ত কুৱেশ্যন। এয়া আছিলে আপোনাৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছিলে। গতিকে এনেকৈ দিছিলে যে কবিতাটোত এনেকৈ লাইন আছে, পংক্তি আছে। মে তো চৰণ লই গোপাল, জব লাগি তো কৌ না জানি, अब जाने संसार, कृपया कीजिए दर्शन दीजिए, শুদ্ধি लीजिए तत्काल, नहीं तो লোচন বলিহাৰ। এতিয়া চাব, এই চাৰিটা যিটো মই পংক্তি, এই লাইনটো যিটো পঢ়ি শুনাইছোঁ, সেই তাৰে চাৰিওটা লাইনৰ ওপৰত কবিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ, অৰ্থাৎ কবয়িত্ৰী, এইটো কবি বুলি ক'ব নোৱাৰি, কবয়িত্ৰী মীৰাবাই, এই পদত্ৰয় নামৰ কবিতাটি লিখক আপোনাৰ কবয়িত্ৰী মীৰাবাই হয় আৰু কৃষ্ণ ভক্তি প্ৰেমী হয়। বহুত বেছি ধুনীয়া, আপোনালোক সকলো জানেই নিশ্চয়, মীৰাবাইক চিনিও পায়। গতিকে আজি তেওঁৰ বিষয়ে এয়া কবিতাৰ একোটি, এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্যাখ্যা। এনেকৈ লিখিব লাগে একচুৱেলি এক্সামত, আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব, সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत मीराबाई जी के द्वारा लिखित कविता पदत्रय से ली गई है। उक्त पंक्ति के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। व्याख्या एक्चुअली তেওঁৰ এই যিটো নিয়ম, সেই নিয়মটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখি ল'ব। তাৰপিছত ব্যাখ্যাটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ কথাখিনি লিখি মই ব্যাখ্যাটো, মানে ব্যাখ্যাটো একচুৱেলি আপোনাৰ ব্যাখ্যা যিটো, সেই ব্যাখ্যাটো শ্বৰ্টকৈ লিখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু সম্পূৰ্ণ মূল কথাখিনিহে, অকল গোটেই এসোপা লিখি আৰু বেছি দীঘল সময় নষ্ট কৰি একো লাভ নাই, কাৰণ 5 নম্বৰ থাকে। मीराबाई कहती है कि हे गोपाल, मैं तुम्हारे श्री चरणों की चरण में आ गई हूँ। जब मेरी प्रेम तुमसे आरंभ हुई थी तब तो किसी को भी पता नहीं था, लेकिन अब तो पूरे संसार को इस बात का पता लग चुकी है। इसलिए मुझ पर कृपया कर मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए तथा मेरी शुद्धि लीजिए। मैं तो प्रभु श्री गिरिधर के ही कमलों में आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। এয়া আছিলে তেওঁৰ এই কবিতাশাৰীৰ ওপৰত ব্যাখ্যা। এতিয়া আমি অন্য এটি কবিতা ব্যাখ্যালৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া হৈছে, দেখিছেনে আপোনালোকে লিখিছোঁ, जिन धुंधा 3 पाइया गहरे पानी पेट, जो बोरा डुबन डरा राहा किनारे बेट। এয়া হৈছে, আপুনি গম পাইছে এতিয়া পংক্তিটো লাইন দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এয়া হৈছে সাক্ষী কবীৰ দাস নামক মানুহজনৰ লিখা, মহান সন্ত কবীৰ দাস আছিলে আৰু সাক্ষী নামৰ কবিতাটিৰ পৰা লোৱা হৈছে। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत संत कबीरदास जी के द्वारा लिखित कविता साक्षी से ली गई है। संत कबीरदास जी ने परिश्रम को महत्व देते हुए यहाँ गहन साधना की प्रतिपादित किया है। व्याख्या, उक्त पंक्ति के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य कुछ पाने के लिए गहरे पानी में बैठते हैं, अर्थात परिश्रम करते हैं तथा गहन साधना और धैर्य से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें ही सब कुछ प्राप्त होती है। दूसरी ओर पागल व्यक्ति इन सब से दूर भागते हैं तथा नदी में नदी में डूबने से डरते हैं, उससे किनारे बैठकर ही इंतजार करना पड़ता है, यानी कि वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन में कष्ट करना ही पड़ता है। जो इससे भागते हैं उसे निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। जाने नहीं সকলোৱে যে কৰ্মই মেন,
এই কথাটো ইয়াতে সন্ত কবিৰ দাসে কৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। মই এই কবিতাটো আপোনালোকক অসমীয়া অৰ্থত ধুনীয়াকৈ অসমীয়া মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমীয়াত মিনিং সহ মই আপোনালোকক পঢ়ুৱাম। এই চেনেলটোতে পাব। মই এটি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত চাবচোন মিয়াৰী আকৌ আহিছে মীৰাবাইৰ। এয়া আপোনাৰ লিখিত পদত্ৰয় নামৰ পৰাই এটি ব্যাখ্যা। म्यारे घर आवे इतने देश साइटल लाइनत खुमाए से मान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अलग भाग 2 के अंतर्गत कवित्री मीराबाई जी के द्वारा रचित कविता पदत्रय से ली गई है। उक्त पंक्ति में श्री कृष्ण प्रेमी दीवानी मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपने पर आने का आमंत्रण दिया है, अपने घर आने का आमंत्रण दिया है। व्याख्या कवित्री मीराबाई अपने जीवनधार श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे विरह में मैं पक्के पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। मुझे तुम्हारे बिना किसी और की आशा नहीं है। मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम्ही पर है। अतः तुम जल्दी ही आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। তাৰপিছতে এটি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতু এবাৰ 5টা আহিছিলে আপোনাৰ ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ ভিতৰৰ পৰা মই এটি ৰচনা লেখন দেখিছোঁ নহয় 2025 চনত অহা। এয়া নিবন্ধ খেল কুদ কি আৱশ্যকতা কি আছিলে। এই ৰচনাটো কিন্তু আপোনালোকৰ 2025 বৰ্ষত আহিছিলে মেট্ৰিক ফাইনেলত। আহকচোন মই পাঠ কৰি দিছোঁ। একে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ, সহজ ভাষাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। আৰু যদি নেক্সট টাইম আহি যায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব, বা নাহিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কথাটো বুজি পাব। আৰম্ভ এনেধৰণৰ লিখিব লাগে रचना। आज के आधुनिक समय में जहाँ जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, खेल कूद का महत्व और भी बढ़ गया है। खेल कूद न केवल हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करते हैं। इस निबंध में हम खेल कूद की आवश्यकता और उन्हें लाभों के बारे में जानेंगे। शारीरिक के लिए खेल कूद देखिए सर, आप लोगों रचना लिखा বুলি ক'লে এই টপিকসটোৱে মেইন। আপোনালোকে এনেধৰণৰ টপিকস ৱাইজ লিখিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल कूद से हमारे शरीर को नई तरह से लाभ मिलते हैं। नियमित खेल कूद से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, हृदय स्वस्थ रहता है और वजन नियंत्रित रहता है। खेल कूद से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और जिसके कारण हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल कूद सेकंड नंबर ऑप्शन 2। खेल कूद के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। खेल कूद से हमारे मन में ताजगी और उत्साह बना रहता है जिससे हम अपने दैनिक कार्य को और भी अच्छा से कर पाते हैं। खेल कूद से हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं जिससे हम जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए নহয় खेल कूदर माने खेल धেমালিৰ किमान बेसी महत्व दिया হৈছে। এতিয়া 3 नंबर ऑप्शन तो হৈছে सामाजिक कौशल में सुधार। खेल कूद से हमें सामाजिक कौशल में भी सुधार करने का अवसर मिलता है। खेल कूद में टीम वर्क की आवश्यकता होती है जिससे हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। खेल कूद से हम अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के गुण भी सीखते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार खेल कूद की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। खेल कूद से हमारी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत होती है, इसीलिए हमारे जीवन में खेल कूद को शामिल करना चाहिए और नियमित रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए। समाप्त एंधरणे समाप्त आपलोग खामरुनटो एंधरणे लिखिब आरंभणी और खामरुनटो लिखिबले एकेबारे नापाहरिब। आशा है कि आप सभी खेल कूद के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में इसका पालन करेंगे। खेल कूद से न केवल हम लोग स्वस्थ रहेंगे बल्कि जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहेंगे। এয়া আছিলে আজিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ। যিহেতু 2025 বৰ্ষত হৈ যোৱা প্ৰশ্নৰ কাকতৰ প্ৰশ্ন সলভ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'ৰ সহায়তে দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। গতিকে আৰু এনেধৰণৰ কিছু ইম্পৰ্টেঞ্চ ভিডিঅ'খিনি মই দি থাকিম। যিহেতু বহুতখিনি আছে, সমাজ বিজ্ঞানৰ আছে, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আছে, এয়া হিন্দীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনাৰ আছামিছৰ আছে। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি এনেধৰণৰ সলভ পেপাৰ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোতে চাবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো কি কৰিব লাগে গম পাইছে নহয়, ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজি পাব। আৰু কিবা আপোনালোকৰ যদি অসুবিধা থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক সেই কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।